Nero kwambiria kindeto cia werorokere atukumama nkathitine na thaito kona kanya kangia kwithira tukiaraniria na mugeni romba kwithira gikinya ke studio cietu tukierware ura withirite agishumiria na kwano mwaka kethira akiromba gitike kia muyumbe wa Ekuru kaunti ya Meru itukwenda kwithira tumumenya nkolo kina tumenye imbibyo byongo abangirite Meru nayo kieteke. Karibu sana. Asante sana. Ngushekere nkathosha mwanya muno kwithira kiona kanya gokinya Weru TV. Thank you. Muno mubango yakogokia. Thank you so much. Yanko ne bombera mutegeri anini. Mutegeri nombe kwithira kiaraniria na batu kulukira namba yetu SMS ni 40 32140 321 one Murombi wa gitekia mubunge muyumbe wa Ekuru akaunti ya Meru itukwenda kwithira tugikwo gambe bwawe na birabyo byongwa abangirite Meru wona yukia gitekina na te siasa cia giteke kia muyumbe wa Ekuru tietete na mbere mwanka nende reto kwirerete kithurano kinene kia mweri yo 8 mwaka yo. Ndikuromba tumere kamerero kitherie mu Meru umutegeri wa Weru TV fans bako na muto ndorombe kia kwithira mwete kwithira kithikira mubango yo Papa Slino Ntoboko. Okay. Ibwega sana Winnie. Thank you so much. Ategeri ba Weru TV arabure nkobokethia na nkethisia mwathani rokiriro rwega nkabwendera ithari mo bya muthenya jwa narwa. Ibwega muno nonto bwa gupapas gutegera program weje na muno bara bategerete nonto ibaije in the studio. I thank you so much. Na mwathani abutharime twethuretore amwe mwanka muthia. Kwa marieto mbeta wa Perpetual Kaburu-Murombi na ndiromba gitikia mujumbe wa Ekuru Ciaca Human Representative Meru County kira ikaringirwa kura tariki 9 mweri jwe 8 na kiama giakwa igia Safina ndina kiama gia Safina na gikaratasi ka ballot uria kabangi undatonyerere au ndo baire kwa uo kinyau ugatega muno tega tu ambere okuruke oringe kura kire uo baire no ketho ndingirite kura eku. Thank you. Wow, karibu sana. Orenge mutegere Weru TV no warani na about kulokira namba yetu SMS 40 32140 321 kethira orio wawe mumero na no kwenda kwithira ukiora kia kaburu kioria kirore ngindo muria kimantu yegie birabyongwa aibanga bangite na bioka na kioria wekira kiombe kwenda kwithira we muria are wano ntoboku na komba kwithira gie gushokeria kioria ke 40 321 kinyania about kinyagwe kinya ito kwenda kwithira tukimenya no ithirito siasa ne kana kaiko kaitaga ku kambere kwithira gyo siasa. Okay. Mbuge kakaiko kagitaga kwa kambere kuromba kura ciakwa lakini nte mugeni siasa ne ndambiririe siasa 2002 kuthiria college indari trainer of trainers egitarira twa thuraga thirikari kibake indari umo baria ba train mitana manto ma good governance na indaitanite anto baba inge muno Meru County na nikyo gitumi tombire ko make the right choice ya utongeria na kinyana arua ngategera nkona kira tukwaga right now nonto wini tukejo tegera crisis ira chindi guruna it's not by chance it is because of the leadership that we have na no mwanka nyatwe mu Meru na mukenya wonde ari aithuganirie ukairi manto jaja ri ne atajombo kalika ne atanto bakusite thina ira tugukurukira thaiji niki onto tutina anto bagutwitana thaiji kira tukuthithia imbwembwe tukwirwa huyu ndiye anatosha huyu ndiye anatosha anatosha nini na anatosha kwa nini ko mbere buruno nto onimpendete muno muntu athithia informed decision nkariria gitiki kia human representative gitiki kia human representative gya kiretiro ikatibe constitution 2010 na tugikiringa ria mbere antu bataije imbiongwa yale just gintu ceremonial ja mwekuru etete aria tu kuonwa lakini antu bara bathaya katibe je ibare antu bategerete na bachunkuna mantu bwega sana bona mwekuru ni akumba ku management ja maingi muno na bategera bakona ke decision making table ya the country mwekuru ni atigeri na nyuma niro bejire na third gender rule na affirmative action na bathithia itebithatu menle bila Ekuru bomba gukuru kuona affirmative action ria twaringa kura na third gender rule etekuga mwekuru aki inya Ekuru bakathurwa baba ingi arume no batwike ibo baka benefit in some areas ko feel that gender rule ko tira asima mwekuru ethirwe no wele on the witha wa inyeretwe no kunindi go pull or hap anto beto ke affirmative action kwena maita 3 rira twaringa kura
na ciatarwa na cioneka abunge batarwa atia ba county na inya ba national government na senate ni gwita gugategerwa that gender rule ya kirishi atia na gukeja gintu gitawa nominations kiria gituma kwithwa kwina gender go feel gender kenda ekuru bethwa beku na inya gukethwa kwina antu ba disability na gukethwa kwina antu ba special groups na gukurukira nominations. That is one way of affirmative action. Another way of affirmative action ni appointments cia thirikari ugaappointwa i governor kana ugaappointwa i president. Ogwe ni withawa beneficiary wa affirmative action. Na basically affirmative action ni uria yejite kuthithia ni gwikira mwekuru uria inya ni kenda ethwa mwekuru itugwita ngugi na aja kungi na tukethwa tukita ngugi obwega na arume na rimwe tukabashinda. Wekirwa inyere ukamenyeka ukagia mbeca ukeja kienine kuromba kura umwe na baria bangi be kienine be empowered. Na another seat ni eje nande ya woman representative. Woman representative na mujumbe wa mwekuru wa county. Te mujumbe wa ekuru, mujumbe mwekuru. Kumaanisha mujumbe ojo mwekuru issue yewete ekuru aki. Etete otegera mantu oja jumbe bangi nura wena ena large coverage area lakini nonjire mwe ya kuhakikisha tutena so many nominated na ala ura batena ngugi nyinge kana batena kiti kana bate kumenyeka kire antu kwa ukethirwa ogwa at least ni antu bagwiketi aria ni kenda withwa we same level na kenda inyago wa empowered na omba go empower antu bako ni ukiotikia mujumbe omwe kurugikari nchoke mbuge gitigiki ategeri betu no mwanka twithirwe tugitega na guchunguna sana no ntukethwa we beneficiary wa affirmative action in any of the three ways iria ndabwirira. Either you have been appointed, you have been nominated, or you have been a beneficiary urathurwa as a woman rep. Ite bibi bati otikirwa ekuru bangi ni kenda tuthiria mantu jaria maingi ja kwithairwa twena county assembly inene muno kana national assembly inene muno nonto bwa guchwa ekuru aria bagatonyerana no seme ekuru baria bakuremera antu ariko bakuremera itene biria. For example, I can cite Nairobi. Kwena ekuru baire bakurwira giti kia Nairobi na onija mukenya mzalendo na ntegerete inyari ya nthiguru rekari ekuru baria baire okay, it is their right but batikwira antu mababera already they have been beneficiaries of affirmative action. Nonto Amanga ne ali nominated as a senator. So she is a beneficiary of affirmative action. Esther Passaris has been a woman rep. Ko ni arabati kwithwa na courage ete arombe giti kingi atigire ekuru gikinonto basically giti kiki kiari gya gukiria mwekuru amenyeke na economically empowered nikenda na waomba kumara kire antu. Ko ndenda muno tukiaria mantu ja giti kia ekuru tumenye ni ugikario. Another thing ndenda kwariria ki giti kia ekuru kuringana na kuthiuruka na kumwenkethiria antu batena umenyo. Ukethiria antu bariuga giti kia mwekuru tukathura uria uthongi muno giti kia mwekuru giti kia mwekuru tukathura uria utikuri tutikwenda mtu mukuru. You see, oni ndakira imbira antu nkabera atiri kuthongoma kunthe guti muntu ochiumbire tema na kuthongoma na nkiugo imbera nkabera I believe I am beautiful. Ngai ni amfumbite ni nthongi lakini ntenda kuthurirwa sura aki ndenda kuthurirwa maono jaria ndina jogi giti kia ekuru nonto naku guti mwekuru wonde oni ambitikitie mwekuru wonde agekwa bwega akabanga bangwa guti mwekuru tithongi kwau bo ibumwe na buo kurunga soka nkauga baturira tukuromba turia Kristo nonto ndi mukristo na imbonoki turomba mwathani atwe matuko ja maingi nthigurune na matuko ja maingi jara turomba nthigurune tikenda tukaraja bionje nikenda tumba kwithira twe productive in the land of the living. Kwau kinya ukuru ugatwika muntu ni akorine na ability kinya unte kuona kwina makosa such na nikyo gitumi nkuga gitigiki kia wekuru itosunkune mono akuru na nthaka nuntu ibo bena untu bwa uthongi ambere itochunkune gitigiki nuntu kina baita nyingi mono nkurukia just a facial appearance kana inya age gitigiki kina uritobo wingi mono gikamatite na mbere antu betu rietwa riu mweshimiwa te rietwa ria mucetho. Yes. Aya.
Ukwithira witutarairia mantu ya maingi muno konia gitiki na watumenyethia gitiki kyo kiongwa tugite gitiki muyumbe wa mwekuru ikio na tigikarakari na imbibio byonga bate kwithia kibithia no ithire tumenyethakia ni imbibio byongwa women representative abatere kwithira kibwithakia no ntukailia agaita kaingia ntuibo wa kiteke no kitina ene kito play any role no ntubwa ukaito kailia ti abatere kwithira tuti expect muyumbe kureta kutubwithiria barabara ni mbibio byongo abatere kwithira kibwithia tutaririe okay kuringana na katiba ye mujumbe omwe kurwa karaga in parliament na ya MP bakara na role ya parliament ni oversight registration na representation kwa mwekuru ni abati kwithirwa akithithia public participation akamenya nto bawe rireta parliament na ari Meru bantuma oninka ba represent atia na rira ndi na parliament ni mbati menye gitekiria te oni ni Meru it is not about my person te onto bwakwa kyombe kupombiketie ku imanto za Meru nekyo gitumi mbati gukarange soka kire Meru ni kenda royal representation merithia kuringana na werigiro buria Meru benabo another registration na igutegera mawatho jaria jago favor ethro oni na ndi papasle ngeta national parliament na aru anto beto bakandura na imbitikitie bakandura nkathithia sheria iria igatetera manto jeto ja Meru itetere murimi Meru itetere mwana Meru itetere mubiashara Meru itetere mwandikwa wa Meru sheria iria inyarira nkethro antegitene giki ikethro ikimbenefit anto beto bambi ba Meru au angene oversight gutegera ngugi isigwitika ora ibaterie ethro antethithia barabara ri rira ngavana thithia barabara rira unto bonge bwa thithwa ni atongeria bangi nya rira CS ba president ba thithia ngugi ba kuthithia ora baterie for example ugeto tegera njireze Mikindori Maua Road mbetete katika gochwa kura Ciaca indethere njire unethirire it is very new lakini thaiji portals zake kwa wingoge ya mujumbe kufuatana amenya nikio ntonjereje wikarete uno ntoinjira ya class kiriko ne thithurore baterie ne ataya serve wanto for very short time na nande achoka kwaja ketario you see that is nande oversight kutegera kuhakikisha mbesa cia Meru rira cianenkanirwa kana mbesa cia mwana inchi rira cianenkanirwa ngogere gwitwa ne gwitore baterie na ne gwitwa na professionals bara baterie ne gwitwa na mbesa ire baterie na negwitorega serve Meru for long na ikamu serve purpose chiawe so those are the three roles and then kwembese inge chiethawa chiegitene giki kia mwekuru gaf mbese ire na chuichi baterie kwithirwa igitetheria antu beto ika make a landmark ti onto bwa gukoroko kivumbi na ti onto bwa gutinda ko blindfold antu beto nonto ni orambira antu we have been treated to first aid so much itwethiretwe turi anto bo thithirwa urigiti bwa mbere tatuge muntu akagirikira aja thaici kira tuthithia tumwa first aid lakini ukenda utethia muntu buru ni kumukia ki daktari ugakikisha gutegerwa na kumenyeka thine we nembi na thine ria nandika ambiria gushughulikirwa lakini ndetanga tegera nkona people are being treated to first aid nonto na aru aweja wa mpairio rojo nkarena oni mpenda mtore uja akangwatia gutega samaki kwa mbesa ira cia gaf kuringana na sheria erereo na mathina jaria antu beto benajo oni nkona no nchitumire bwega nkuruki na nonjukia another perspective ya ku make mbesa ira chitha china impact ke Meru na tiga nkuga ora ithithithithithia bwega lakini no cithithia bwega nkuruki onto sustainable sawa no cithithia onto sustainable rira inyankethero ante mujumbe mbese ile ya mtu akarunga makauga onto bobo torejaira mwankana arwa bwambelelwe mujumbe wa mwekuru wetwa Perpetual Kaburu rira atuthithi aturitanire aratwekera kigina turambiria biashara na turambiria ngugina you see aratoni anjira turamenya weekend bieto kuna manto jaja unande oni jethwa jankenetie muno rira antu bagatega kanyuma bakaririkana untu bura iyo ndagitire atia ndaburetire na nuntu bwithirite bukiendelea inya untu bwo live beyond me ti untu bukuthirania nani yes na mbere mbeta muno kwikiuria nkukari ukuria tukiambiriria urakara nthi uthwania kuma siasa
Okay. Oni indakara nthi na nkathogania gutonya siasa. Lakini ndatega othe natural laws they were against me. Ndatega ethero imanto. Ndatega wora siasa ringa wankona. Yes, inside me I have that ndena push you. Inkuwa oni I can do better. Lakini yora siasa iringagwa na mitinde ya siasa ngaichokia nyuma. Na kagitene gaka oni jora nkwirire imbono kina indomba nitwetherete tukiromba atongeria muno kanisene. Na twarombera atongeria na tukaromba atongeria bwega 2022. Na mwaka ene jwa 2020 iro manto jau jambojurire sana. Ndamberia kuthugania nkaigwa no na ndero nto ni ukuromba ri ibao bawirigirite baumira ibao bawirigirite baumira na onto bo bwakara bwenchumbura mwanka finally I had to make a decision ati nkarunga magite kya woman representative ndategera ite bionde ndauga mpambiri na woman representative na au ni onkoro ekwa yejire ndauga nonto indombete na kanisa ni rombete na itweteketie na ndeno twetu kaumira nonto faith is action. Now without faith you cannot please God. Ko ndauga onde jana witekyo bwakwa bobo na ngayo kwa munene mbeje kire ya Meru na mbere ndi na maono imbeteketie na ndi mukeri ngai na nkabaitira ngoge ura kwagirite na ngakari into byao na nka make sure inyo ugokari na ora nkwira Meru there is life after 9th August. There is life after 9th August. Na inkwenda kwira Meru even 10th and beyond. Bamthura oni will be very much available. Nikenda tomba kwaraniria na gutongeria nthiguru nikenda tuma kiarie je turike yo enjo muno ntutwekiarie enjo muno wini. Ogeto tegera Kenya itweritwe na into bibinge sana. Itweritwe na maguta aja ojo Turkana. Lakini maguta jagitie jage affect nthiguru Kenya atugo affect. Tutaigwa muntu ukuria biuria jabiu kana muntu gutwira maguta ja kuoneka ri inajetire. You see? Tugeto Turkana eu tukerwa there is a lot of water yumba go serve quite a number of years. Miaka mingi muno rothi romba go serve generations nyingi. Lakini tugeta nara ino tukwetheria ng'ombe itikuite anto aba ukwimpara na ituje ngogero oje sawa ko ninkona kwena leadership wetebu ino tega inyaja ujo Meru twena natural resources nyingi muno tutiombete gutap tuketheria myunda yetu naja ujo bwaga iti jathaizi yes ituje iturarimite na ngahine mwitekekwa anto ibonete bikaibya kuria lakini bitengana kuringana ora tumenyeretie utere imibango eri kwirio ne atagukari nonto ni mbeteketie otongeria bo bwega ibore bukumba kumenya na gutega bukona ati au mbere twetete komba kwithwa kwena thina fulani na nande twethithio jo nikenda antu betu bategwa twithine riko thina ere na ngochokie nyuma ke Biblia wini it is doable kwero mutongerio mwarotire arona nthiguru ina utele miaka 7 na kurethwa gukethwa kwena ukame bwa miaka 7 lakini nthiguru ere misli etanyamara miaka 7 nuntu utere bwa miaka 7 ibwa karetwe bwega ndabekire Joseph gitene kiria na ntu bao batakwimpara baere nya bakugunenya majirani jao na mantu jao no jakarike mwanka narua akethirwa antu betu akibagetikiria gutegera atongeria for they are gutegera atongeria na gintu kira bakamatite ndene nkoro ciao na mathugania jao na baombe ku differentiate between wolves in sheep's skin nonto kira twena kyo thaiji mono ne nyamu nyingi mono chikunikirite ne jora wetaoka ukagura ndawa wagura ndawa yangana aje guru ithawa yakiga sugar coating nikenda umba kumeria lakini ukarego meria ndawa eu na roji ukamemumunya ogwe nwije nganere awigagwa ko thaiji siasa ne kwa antu baingi mono bathithetie sugar coating tukuona jabe antu babega sana ite bionde nante kwariria kya mutongerio ekorwaki no mwanka twetekerie kuthuja ndene tumenye ingana endene kana imbiere ndene mtoria na ikioneki gikwa kamatete nonto bwa Meru na nthiguru yonthe nonto we have a responsibility to make this world a better place nonto bwa bara nyuma yetu na nyana betu na bajojo betu yes ngiochokio warato karetore okinya no tutariririe amantu yara kieteke kya women representative kithera kina mbecha kina gaf
na itwithirite tukiona matheta ya maingi akiumira mantu yegie utumiri bwa mbecha na especially account-ini ya Meru na ugetoka ithikiro gaikwe kuruba bengi bakiwa bo batikinyela kana bati benefit in any way na mbecha cia ngafu na te kombo utumira mbecha kana ni jirere ku ya cia kwensure mwekurure mashinani akwithira ki benefita na mbecha cia ngafu. Okay. Onikira mpomba kuga na kwira antu beto muno mbeca cia thirikari ciethawa cieku na ni nyingi na ne akieto twinde nuntu tunatoa ushuru na mbeca iria thirikari ethawa erekeretie nuntu bwetu na tonto nyabwa ekoro ake na mbeca cia thirikari nacio itethagia muno antu baria baibangite na ukethirwa mwekuru kana ekuru ni baraibangite na batona mbeca iria na batairwa nikio ntu batona. That is unfortunate. Nonto onimbetekagia otongeria it is boldness. Nkwire yes okwijira mbecha no tachiona nonto bwa 1 2 3 kana nko gwatenjara nkoni ora omba kugitatia guciona. Onikira nkona kena gitumi muno wini kinthigurira tuli na arua Ameru tuli aritingoge na ekoro ni aritingoge sana. Oni mbeca cia gafu riria ngatwika ni nko deal na mbeca cia gafu kintu kia mbere buru kiria nkathithia ngakikisha ikundi biria bia ekoro bionthe itokweja amwe ethirwa ipa constituency tukethirwa twina public participation number 1 mbaitane mbeca cia ekoro ni ngana na ni ngana bombo benefit na cio kuringana iria nkagitatia nkethirwa nkimanage nchoke to thithie priorities cia tuthithie priorities cia projects iria ekuruba kwenda uthithia na ikyo ngukwira oni priority ekwa ikuthithia projects iria ikalive beyond oni. You know I'm human takwende oni egita ria kwa rigakinya rimwe rikinye muthia lakini ndenda matendo jakwa na manto jara nkambiria jetho progressive manto jara inya ekuruba baria nandi baka benefit thayu inya aciere baria bakeja bakenderea kugitatia ku benefit na abo mapura nkathithia ikwambiria ekoro products iria muno bakondil na bicio tochwire market tukikaira mbeca iji nikenda bomba kuongera productivity na muno biria biomba kuthithirwa value addition na aja maturene especially ja ekoro baria bari marigo ukethiria kwebo bakurima mpempe bakendia na asara kwebo bakarima mingawe bendia na asara nuntu batena inya way of storage na batena njira injega cia wiki interview na lebi bateria kuona mbeca injega oni nkagwatanira na ekuru bau twikire ikundi biu mbeca na tutwire market nikienda twareta produce cietu amwe ojore aona arimi jaba majani barireta intobia wamwe afu baketera mbeca kuringana na uria muntu araretete production ingana undenda tugwatanira na ekuru nikienda intobia tukenderia amwe nikienda tutigo tunywa twendie intobia tubire amwe nande o muntu akagwata rugairwa awe na tukethirwa kimbeca iria cietu kwe mbeca tugwika nuntu by eventualities ugeto tegera jaritan na rueje they are doing so many things nuntu bandira na banki ciao kwa interest ciao itethaire iguru muno na inyama ciara jara kuma banki no cia ko ndenda inya ekuru bethwa bena banki ciao jairiko jayu ethwa inda kata cia bonda ugeto tegera antu baba beto balinga matatu especially let me use Meru ni Sansako ugeta antu bari baibangire o amwe na kwethwa kwena matatu cianto kwe matatu cia kiama mbeca cie ja kiamene onka watane na ndaka cia bonda tukamenya biama bia bonda ni ibiriko ni bonda ingana cietu cia kiama mbeca ciacho itonya account-ini kiama na gisako ya kiama ale nyamu kiama ketho ena thina tutiambirio changa siringi 20 tugeta banki-ini tuge mukiama wetu abaterio tetheka na njireje na inya wenda kuongera bikibiki ingi ki binafsi tukamenya account yetu ina mbeca nuntu twina ntutu andikite gwitithia bonda cietu na kwe sako yetu irio ya mbeca iriku ya mbeca unfortunately ikwethiretwe gukirwa antu bakarugurirwa sako magita maingi muno but so far ndenda kuonwe ni ngana ja cia bonda iciariritwe sana lakini tinge ketho ero ntikumenya ndari nkugwata kumenya bwega iria thirikari pampete nuntu botethia nthakairia nuntu nthakairia itithomi nthakairia cie na family na cie na life to lead na ngugi cia kwandikwa ni inkai kingi kira tumbo thithia twina a lot of professionals na bena skills ndene Meru County
Batu no tutegere tukathithia data bank ya professionals betu na skills ile available nikenda tumba na ndi gwetenya kinyamira ya industrialization tukaromba inya industry imwe kana ijere kana ithatu kuringana na uria tukomba kwewa nikenda tuhakikisha skills ile cietu ichikuona ngugi aria na into bietu ibiko produce oguriko oguko gwetu so oningategera nkona buruburu no tongeria bubwega wini Kenya is enough for us na Meru ni tunganite twinde gute muntu bati kwethwa kirara na mpara gute muntu bati kwethirwa enokia bwa gutwika no ari mwenye ikurira mwana visi kwena utongeria buria bwagirite yes aya ututariria burokethera witumaira mbeche iyo kiuria giakwa iri na atia o ciaba kinyela nao ko ka form maybe o ikundi kana ugakinya personally kimtu kiumbe mbugire atiri nango chokeria okairi na nchokeria nonto bwa benefit ya mutongeria ikundi already biro existing na binge bikathithwa na ndauga kintu kia mbere kira tubati uthithia nerere right ya mwananchi kuma kie mutongeria won the right from MCA to president ni public participation na anto baba unika bakinyira through public participation na te public participation ya kuandika maratasi ni reality ndare aja ojo twakara nthi na antu banothimenti tenothimenti turi thaizi twakara nthi na antu banothimenti na ekuru banothimenti na ndakachia nothimenti with every level nuntu nagoti umbo baungania nuntu thina chao chie mwanya ethirwa ne ekuru tuthithie public participation yao ethirwa ne akuru na ndakasi yetu na ari twithirwe twina public participation twithirwe na ndi tukirepresent antu na tukithuganiria mantu jao tembe tambuga ndaretera antu ba Meru migate na teka bambirite thina yao imigate twisasa oni gwethirwe kiria tukathithia ni kiria twetikaniria turi amwe nuntu tongeria ni uria tutiumba kwa tongeria twinthe no mwanka tweje amwe twetikaniria na ndi yes ibwa mpere kanya mbutongeria na ndi kuma aure ali ni wikari uju mbeca ni wikari uju sheria cia mbeca ici ni wikari uju na ndi burenda tuthithia atia twetikanirie na tumia u na answer twije na ndi this is what you are doing in financial year neje yes aya mbere mbetagie kiuria kiu kingi kwenda kuria twaili SMS kidogo akiwa kuwa nimesikia unafaa kuwa women representative wetu lakini hatuja kuona kuja utuambie hayo mambo unasema kadhure lakini hata tuire inanau utomba kwethe kinya kaithira kwa no ithira yetu ira inana ukongota kinya kendaomba kwithira kimenya kuongea kuwa I have learned a lot from you kiongozi wetu unaweza kuja kwetu tusemezane kinoti kama chege kuongea kuwa morning if you follow Kawira footsteps utafaulu ni done uko tayari Tama medira no muchokeria kiuria ki. Ukethera muchokeria kiuria ki medira wi tayari kana watumira uka unique in a way. Kana ugetira mantu yaku yaro bangite kuongea kuwa Weru TV Kaburu nde kuria side ya youth mashinani age 30 to 40 ariona atia akiri utongeria boko I think ni bwa kumaanisha akiri ya youth ba ithira boni ya youth 30 to 40 years na tokomba kwithira ibate thakia uketha muchokira kiongeo kwa Weru TV ni Isaac from Kidori Salimia Kaburu sana ni mama ako sawa lakini bando kujulikana hajajulikana kwote. To ile nge kwa Kaburu ni eneo gani la Meru kwani hatujamuona kabisa kwetu kinoti kodhine urakumako kongea kwa atuchokire urawa kura kia morning if you follow Kawira footsteps tutafaulu ni done uko tayari. Okay, done ni wega muno nuntu bwa that advice nuntu ya wete karinya cha kiuria ikario advice ya kuga mwere omutongeria strength chawe. What I can say I can better what Kawira has done. Yeah. Na ibwega nuntu ni done na go appreciate ngogeria mweshimwa Kawira ethire twagita but ankwendo mwira ungaita ngoge na yethwe bui nkurukia yu nuntu ndina maono nkuruki na kwe unda uga done aketho nunthikirite ndauga undenda kuthithia mantu
na njire mwanya jara ka live beyond yoni jara jaka live beyond yoni in the sense that manto jara nkathithia jakethirwa jara kurirwa ni nsiarwa na nsiarwa ciao gukurukira unto sustainable na gukurukira kwithirwa ndina public participation njega na antu beto na gukurukira kwithirwa inya ndina ngwataniro na guntu kuria kunde mbeca cia mwananchi yes onge amburia mpumite ko oni mpumite South Imenti na imbithiritwe nkiringa siasa mashinani sana mashinani kwingi ni vile sijui kama wanaangalia wanaweza kusema nimekuwa nikitembea huko mashinani na ethirwa ntikinyite ko thine amba kikishire kinoti ngakinya ko thine yes asante nyako yonge wa mikindori ya ugo njoke mbwire nya platform ije Meru TV no Meru ni nene na imbwirire giti kia mwekuru gia gukiria mwekuru economically na amenyeke na ubuti kumenya uri ukamenyera aja tafadhali itikirio mpakureku lakini mbije no tukonana na twarega kuonana mbere kura at least ukaugote mbije kana utambona no tukumbona muthenya jwa narua yes Kiwa kuwari, good morning, congratulations to Kaburu, Abogeta West, nitakupigia kura no kwenda muntu wa urokomba kwithira gutekia kuri ethira no kwenda mtongo kiuria giako kinkura kia ira go yenkwenda kuria na tukumba kwithira kaninjireri kutumira kweshwa no kinya ntere cionthe no tukailia county iguntu kunene kwina parts mwanya na according to mathwania ya mukari ariona no batere kwithira kinya na mashinani oguntu kuonthe na tukumba kwithira wi kinya mantu ne yau kana njireri kutumira okay ambuge imbithiritwe nge wasiriana na atongeria bangi kuma guntu mwanya na ria ndauga atongeria ntauga political leaders nduga church leaders pastors bishops atongeria ba miriga atongeria ba ikundi bya ekuru atongeria ba ikundi bya youth atongeria ba miradi ya maendeleo inya ba projects cia roje na atongeria mwanya basically nuntu twina atongeria at different levels imbithiritwe nkiwasiliana nabo imbithiritwe still ndina inya chore nuntu nchiari na ndakurira Meru ije na gukurukira bo iro nkumba gutonya mashinani nkamenya kwina ikundi bitirimene guntu kuna nkethirwa ndina platform njega ya kwaraniria na antu na kubenderia sera ciakwa na mbuge no mpenderete na itutigerie ntuko yu itigere ingwitikia mwathani ambikira inya na rwiro nikenda mpombo kinya na aria kunthe mbaterie gukinya lakini nkinyete tigania yani basically guteria ntikinyete imenti eje yeto indiongete bure guti no ntiriongete na nkenderea kuriunga ngachiomia ngerie gukinya na aria kunthe mwathani ampombithia gukinya no ntona kuno gatwikira inya na nitwetikitie ngai akombana sure aya kigite kia women representative okailia ura wambiririe mheshimiwa Kajuju na ari na priority yawe na mantu yera tumurikanira nayo na kaita ura wokumire kinyawe nethirite na according to her priorities yawe tumona kiaya na mandivote miringite uokathurwa priorities yaku ni riko kethira okitwa my number one priority ikethirwa education ngakikisha mbeca cia Gulf ni gutethia kana bursaries iria cionthe ikomba kwijira njarene ciakwa na nya presidential bursaries ikethirwa igikinyira na baria ninde na baria babaterie my number two priority biashara oni inkuigwa muno kugwatanira na biashara especially awa wadogo waweze kuinuka na twina na biashara antu iba kugeria biashara na njira nene ukethiria ni bakugeria lakini nuntu maisha no muturire no mwanka muntu endere utura rimwe waitangirie ku biashara ene ugacoka nyuma ku mweri jomwe na oni nkuigua muno nkagwatanira na biashara ura gukumbika nikienda tumba kwithirwa twina kukuria biashara cietu na rira nkwariria biashara kinya urimi bwaku bwethwa ibwa biashara kinya
ngoge kwenduka na mantu jaja woni kuigwa mono tukagwatanira nikienda tumba kwithira tukita biashara tukomba otega nyuma tukona eje ni obaite kwa jojo iju musara jwakwa na biashara ekwa no igitete atia no yenderete kingi kuigwa nkagwatanira na kyo mono ni youth, especially youth bari bathiritie form 4 na mono batomba othithia bwega mono form 4 ana baria ibude mo ibatejairwo ana bagaitejira na oni nkona nkagwatanira nabo mono nontu thirikari ni ijite na TVET iria ciethiritwo ikireta skills na nyechi na sponsorship yeguru muno ana baria mbakikishe bonde guti mwana gukaranja ate na skill yewe kana ate na barwa itonete ke ithurano bibi uria barwa itesete antu na rojo rwa muntu murungu akiwizi kwa woni nkenda to prepare youth yetu na ana beto for the world we are living in itega kinya tigo ntuko mwana agakinya ethiro ena kewa inyaja ge atongeria ndenewe lakini atena barua kana atena gintu fulani na nyabara be university nonto na ndija ba mwendo na baityo barua I want to imagine the lack of mentorship tuketho twina mentorship programs cia kuonia nto why obatie kumeria nyawa ikwa sukuru janali anoje university takwe muciari wetha wabukaritie ugakikisha at least ni ukwa responsible no kathiria kithomo giaku na mono kwi category nge uninga shugurikira mono nayo nonto bo kumyo bwa mwathani ngai ne ugite auga uri otegaira ekuruba ntigwa bau nkabategera na njire nene sana na baria orphans na atheni bau tukamenya uria tukomba otethaniria nikenda ethwa ne kuruja bantigwa rights ciao itego batego tunywa twethero tuna mawakiri nyaja leo nonto bwa kuruirira ekuru baria bantigwa rimwe iba gutigwa bagatunywa miunda ana bakare mo ikuthoma na mantu jangi ja maingi tucoke kwi ana baba abled differently kana people living with disability ugatonya mashinani wini nilio menya we have quite a number of children be mashinani be na disability na ba mama nyomba we use maskuru je oja thirikari ana bala no batetheke na muciari agatetheka agatiga gukaraga ogene magita jonde ana bala tugathiuruka nyomba kwa nyomba tukibaita bala be na mashinani nikienda beta mashukuru jaria jagirite na bagwatorigitani utungata bura bwagirite na kenda bo batwika inyabo antu bagitumi ndene miturire yao nonto ibyombe bya mwathani nena mubango jo mwega inyeguru ryo turo bwao yes aya mbere kuria kiuria kia mwisho kiwoku wa Eric Muchui Egoji Madhiamene tuko pamoja mheshimiwa wetu hapo ndipo ongeaka wafafanua kabisa ni Southimenti wapi kwani hatujaeleza hujatueleza vizuri kinote kongia kwa Meru TV ni Edo from Roire tunahitaji kiongozi kama huyo but bando ajafika huku kwetu mwambie atembee Roire nitamtembeza mashinani mpe hii namba ongia kwa I am impressed by your manifesto come out the public mwenda kutoka Roire tutakusupport ongia kwa so naomba your contact ongia kwa Kiangwa tunakuhitaji pia utembee uko kiuria giako kiengo kurakia kwenda kuria kiamene kiure kia Safina atekethira why Safina okay de kiamene gia Safina na gitomi kiama is a vehicle kiama ijangari tukijaja ujo studio tutejanirie wini wejire na different public or different means na ndeja na different means na itokinyire aja na to serve purpose ire guturetete ariko aja onda tegerere mantu jabiama na nyabu ibonete te apo tionete biama ibirari na ali ekuraga njota cianto muno na lianda approach ile kiama gia Safina number 1 in the manifesto yao nonto it is people oriented it is also transgenerational tio ntobwa antoba mwe bakaraba igwatirite no ntokwena aria atongeria bwa kinyana itwika gogatwika kwe antoba bwa kinyana gokagetwika nikenda na bwa atongeria baumira te aria ria gutinda wirite muyuthi atiegitare nure ta kinya ekorobote kwendekaja kila mtu anakuwa embraced jinsi alivyo na kiama giki oninda kiendire muno wa mwena kwithirwa gitari very popular na ndetikia anto beto ba Meru integete
batethura biama bathura individuals kwa unketonya ke safina ontari no gwa nonto nenda ije it is a political vehicle, it is able and it is worthy negankinya parliament nonto kira igankinya parliament ikura ciaku Mumeru ikura yaku kura ya ouonge no ouonge citarwe na ingane icho igankinya parliament nikenda mpumba kuingia kione kikike na aria uria twakinya mathina jara nkethwa nkamatete kana ngugire nkethwa ngita ntethwa ngita ira safina ake nkethwa ngita ira Meru yonthe mbitere muntu wa UDA mbitere muntu wa Azimio mbitere muntu wa every other party nkethwa nkemwitira nguge nuntu nandi this is a competition of ideologies na o muntu ejete athutete ngari ria kuona ni oyumba kugita atia kumukinya kumanisha onde na imani na kiama giki nonto number 1 bampere certificate na batanthiurukia na batankunikira ni betikiririe kiama kia safina mbithirwa ikyo nkorana kyo ki siaseje ya 2022 na gitiki kia human representative number 2 kiama giki ikiare kiama kia muntu wonthe te kiama kiria giacwaga antu baria bena mbeca baria bene gwetariri nene bachwaga atongeria baria bakuigwa no batethia Meru gwita na mbere no bagwatanire na nthiguru gwita na mbere antu baria bakuigwa bena aja nthiguru ibaije thina ya kuma nthiguru gwitie guru ino ntu utiomba gukura thina utikurite muri kwa winya ethirwa utongeria bubu itukwenda batu bwitho bwina umithio no mwanga twetikirie kwariria thina iria cia antu bietwara gitina twenje muri tumenye ni mbige tomi area fulani ina thina fulani ni mbige tomi area fulani ina thina fulani ata tombo tethaniria tuyatongeria na nchoke mbuge kingi kwewa amburia ntauga bwega mpumite South Imenti ariko oni nsiari na ndarerero egoji specifically egoji east lakini ngoge imbitete guntu gukwingi na ingwite kioro kwenda umenya aria ongwanchi ariria kumenya nandi ai onte kumedha kwariti nanto no tanto no kaba itete na mbere kwithira betu andikire SMS bali wa morning pape tuko na wewe kama mama yetu. I believe tukiwa na mama kama familia ya Meru itainuka. Glow from Igoji. Ongeaka huyo madam ako sawa, bora ajikaze kuomba kura. Ongeaka wa morning pape tuko pamoja na wewe tukiwa Igoji. Ko bari tabandike ni neema ya Mungu. In fact nterete muntu andike na ngibwa nonto bakuwa na kumpendera bandike though I had informed a few of them kethiro on this station nonto na kutiumba kwijaja urega kwira antu kethiro uriku it is also a way babu yabo ambukiria ja Wero TV kinya onde na obligation ya kubukiria yes so tukwenda kumenya tue for example kaita kaingi twethera tukiona atongeria bakirwa maybe mutongeria u ati kurutaniria ngui matheta tu yakaumira ati kurutaniria ngui na atongira bangi na ati okaruta ngui ku kwenswa kutina matheta yonte ya wate Kaburu ati kurutaniria ngui na atongira bangi county good mbere burumpa mbembuge kurega gwitaniria ngugi na atongeria bangi muntu uria umiaga tegwo kurega gwitaniria ngugi na atongeria bangi le antu bare gwitira ngugi bakugita atia bakumia na oni nonto mbejete gwitira Mumeru ngugi oni ngakikisha ngaitaniria ngugi na atongeria bonthe kuma MCA mwanka president ngacho njira cionthe cia gwitaniria ngugi nabo na teba wake inya atongeria bangi nuntu twina atongeria ba religion twina atongeria ba biashara twina atongeria ba kirimo na kingi oni ngaitaniria ngugi na atongeria bonthe nuntu imbije ngugi eje ntemiumba ninka no mwanka mbethirwe ngitaniria ngugi na bangi na kwe mbeca imwe nte na cio eka ni ndimbite kinga bana uria ukathurwo nikenda tomba gwitaniria ngugi na kirie nakyo na kenda manto jara anto baketho bantumite na joja kinyanira kwege mbeca nketho ante na cio ciena MP no mwanka mbitaniria ngugi na MPs ba Meru county yonthe na MCAs nikenda anto beto bombo tetheka na kinyake mentorship jai nkuga cia biashara ikabidi mbitaniria ngugi na successful businessmen no nto ibo bagantetheria ku make other successful business persons igada bidi mbitaniria ngugi na successful farmers no nto ibo bagantetheria ku make other successful farmers
and even parents twethero nya twena nyomera cia parenting nonto rimwe nya cia riba kuigua gwitejera nonto wa utoro ora bugukara twethero twena cia riba mwe bara bakeja gwikira banginya na kubonia mwana ikitharimo na gute muntu ijero joro muntu jangai nchoke mbugerie twari mweshimwe ire nene muno antu beto rietwa riri mweshimwa ni riri nene muno na Meru twina itonga bibinge muno bitiona antu abako bireta amwe for the benefit of our county na oni rietwa riri ndari gwata ngakikisha itonga bieto biria bi invested na wome biria bi na mbesha na mantu amanene nkabareta amwe nikenda tucoka Meru by the end of 5 years twethe tukigwatana tukauga inyaja ora tukuigwa Mount Kenya Foundation foundation yeto ya Meru re itonga bia Meru tugwachivu bobo na bobo nonto ba benefit yanto beto twethe twena procedure inya ya ku give back to the community ugeto tegera maskuru na arua iko kwetha kwena antu bagwetwa alumni ibara bathomere skuru na ba successful mostly bombo na baetana na inya community ne chieto kwe antu twakolirie na arambi kwe antu twendirie migunda na twathithia sacrifices nene na ba okera lakini nande batiomba kweja batena mubango no mwankana nde twena mubango jore antu baba betu baumite maturene ri ne ati bombo choka ikenda matora ja karabwega ne ati tombo gwatanira inyethirwa tutithithia mantu jonthe na wendi bwao na utongeria buria nkethwa ndi nabu tugachoka kimu Meru ikenda omba kugitatia ku benefit na inya wengomba kwithirwa agikenera matunda ja mega jara ja umitendene Meru yes aya papeba mwisho ndendo kwa kanya waririe Meru umwire ugebo kubwa mwisho na kinya no umwire kakitu kidogo tu kwa ni ya siasa cia giteke na burachitete na mbere ugebo kukibo okay ibwega sana Wini ambuge okaire kintu kiria nkwenda go emphasize muno ke Meru irietwa riakwa nonto bariuga rietwa riakwa iriri umo sana umbeta Perpetual Kaburu na ke ballot paper nonto itonirwe sample ballot paper ugeto kethiria twabanga wana alphabetical order kwewe wiguru riakwa uwo baire yoni na ukamberia gikola mbere ukona kiama giakwa Safina wone kabisa gakwa mbikirite okagoti gaka alafu ukona rietwa riakwa rionde Perpetual alafu Kaburu alafu wikire tick au neonde alafu mbwere gisiasa ici cia human representative kuringana na ora twetage program ukuigwa it is not a beauty contest it is not a age context ne unto boka matete orito bobo nene muno buria bomba kugarura miturire yetu buria bomba gutuma miturire yetu yagira buria bomba gutuma Meru etana mbere ne ya ne gwatarire nene nkuruki aria turi na riria riomba utuma Meru inya itharimo bianga ibiria aturekeretie biomba ku manifest nkuruki nchoke mkwire Meru wale ori tweka ambassador kwa mbariria ke ogwe wambona mbariria ke antu bangi barabe maturene na naria nkombo kinya ambo promise ngakinya ngaciumia muno lakini no mwanka twitikirie nya igitaritere muno na ukauga imbejete nchereri nonto naku campaign cha rugura gwa tariki 20 what cha rugorirwe mwisho wa May 29th May na oninde mtu endete kwa thikira sheria ntamberia mbere tariki 29 May na nikyo gitumi mbejete magita jaria jagirite campaign ciambairia kuma 7 in the morning mwanka 6 ogoro kwau inyama thaja ni ukona tikaja ingi muno inyankeja area yenu nkethirwa ngikaraku kuma 7 mwanka 6 ciogoro kuringana na mawatho nontoni mbetikitie sheria no mwanka twathikire sheria na mbwire antu beto mandiko jario ja mathongi sana ja uria nthiguru ije mbo karabwega na uria Meru mbo karabwega lakini they are dusting off somewhere in some shelves especially the land reforms na chingiomba kwithirwa cikethwa cieno uguni bobo nene muno magitene jaja mbwire climate change tegintu gikieru tukiendelea kuanda miti itubatie gutegera utongeria buria inya bubu kumenya nthiguru ni gwite kigaruka na kuthithia mantu jara jombo kushoni antu betu ki mantu jara jonde ja kureta thina ndene nthiguru otherwise mbuge mwathani ni umwega ni au ankinyithetie na kinya na jambitite imwathani na mbwire antu betu okaire uria ndabwira kwina utoro beyond 9th August kwa ituringe siasa cia thiri ituringe siasa cia kwendanira na tukorirwe ingugi cietu ituite ngugi cietu tweja maturene tukaribisheni
na twaranirie na tucokie ngugine cietu nontu ngugi cietu nocio tugatigwa tugita after 9th August na nocio ikethwa ciina uguni na mutongeria wonthe wina uma aka springboard yewe na foundation yewe ikethirwa iri ngugi iri ogwita nikienda gumba gukaniria nkuruki. Aya. Yes. Asante sana Pape no twakwithira wikinyake studio cietu na personally twakwendera mawega. Thank you. Kithurano nikio kieyete. Mutegeri wa Meru TV na ngucokire nkatho cia mwanya muno no ntobwa kanyaga kuona witania kana ukinyania about kinya gwekinya kumaria twambiriria kwambiriria rukiri na thaiki mubango yo okwetha ukithikira Pape na ketha bukiaraniria no na we muthikira twatanire kindeto cia Meru tha mwanja nti trankio ngela yararikia kwithira kiwa kana kia taura kanyi gaku.